politics. And say, I am someone who yes, nipa. Mudi atam, I social media. Bule, yes, what me buy a dear moo, no more transfer. Just a modia, young cow be as I met it, lady be person booking for next week. And also, Ben Papa no. Akosua Sarpong. Ope say, a year Agya Kwabena flow near the Oba. Enti me catch us Agya Kwabena UTV the trend no it is getting outmoded. It is getting over. Na getting over no say intimate na opan sa there be intimate no sa. E was here nya obi. E be sina na currently no enipa 4 ana submitted application. Obi apese booking for next week. Obi apese o booking next week ni nyina. Ba kwa na nando man hen Ajima bedu the second. After so make attack on Sikadwa. Ba kwa so Sam George. Sam George yes application ba. Opese booking na nipa mienu aka omo de no premium. Professor Gyamfi. Alafes Akosua Sarpong UTV. Another UTV presenter, Akosua Sarpong. Also the premium. Or Professor Gyamfi. Now at this moment, no. Can I say Akosua Sarpong? They be booking for next week because TikTok is for no. I start to can be Akosua Sarpong. If I need 7 so I can almost start to man warning. I have Penyah block media. That's what I need demo. Over like if video no other my subscribe button and back the keep notification on the latest updates na ba try wa adwen dia mame e wo comments a shime so baso no a she video mo for enya bi ahwe eti na watwe mu de enu se Agya Kwabena in fact amanfo atwimako de no ho pa yi o mate timako e de aye no ho ama media so na nim se otim kraba online na menye sure eze opana etimba online o ma di ne dwuma dem no na me ka sa ba we but e ka me team A for ni we o ma dwuma no after team B for na ba Agya Kwabena why you otim hu se ne osufun daka na watwe we eya na watwe da pa ene ye di 1 week wuti hu si ne osufun daka papa Penyah wuti dweli si na ntwi yeti wuti miminim tim se ne woso ayi kokwaduru aboa wote Ghana ha edi en atem wo face akufa no ya aboa hu na watwe da we na watwe da ye be ma ye bedu ye be celebrate 1 week ama ene ti ye krado Agya Kwabena why you apanta si yo mu adaka Wapanta de sini owi address. Wafono amu wasa shawe for pos. Ntimi minintim sini oso waduro. Afi we eye wafe. Bese na watwe da we ye didie. Nyanya life ma wo san say enkwase anema na Sammy Gyamfi na wantimi anka ho asem. A wo MP ayi obi koka eni sasem a wo platform so kan kwase asem. Wo be hu na mane e wo MPP funds na afi na be hu MPP for. Ya no ye ya pass wagimi ye be kire unyansa. Agya Kwabena awo UTV woni misi etu nkora afo se ye hwe nkora a omo ba na wo pepa panyina yenim se UTV yenim se Agya Kwabena wo de Kenya nsasem se wo de wo so jimi fo kora de bi ma wiase da Agya Kwabena se sawadwen wate awo ye fun pa fun so mo ye wo ye fun jimi fo papa jimi fo de na ayi Sammy Gyamfi be cha no we kan de na Agya Kwabena hu ene de what you can say youth no say etnase almost starting yes start almost starting do mo do be yan kura we yan nketewa se sawadwene mu UTV for say obi a UTV be ni be bre agya hwe na mo nya atwuma mo de che mo UTV nya atwuma mo yente obi a say UTV first na me UTV TV a me penehwe me jaiwe kura bru 2 years 3 years kura ni me twada se mo am go ina se papa bia no amoka Agya Kwabena wo UTV menu abema wanya ni ye kura o ye public figure so aden na wo yesa aden ti na wo yesa Agya Kwabena aden na wo yesa why you ti kono say me kuro mu people why you ti kono say do kuro people e na dey see ho when people na krobofo ni free so esi ye no esane so aye frɛ ho dom sa people no you gaga sana utitie Agya Kwabena sana utitie senia mo wishi ama nanado amaso a abwa awura mo ama pampa so no obi kokan ya o si adenti no kokan ye wanimu ye hare Agya Kwabena wanimu ye hare Sammy Gyamfi o chen nanado Sammy Gyamfi ne hin na chen nanado senka nanado ye wo fa ana papa ka obe pese Sammy Gyamfi be betena UTV edidi natem nyame betua mo nyina ka kumna na do maye erade kumna na do maye wanti sa anyum no wanti ede na ka wo ho
school for na won be didi na na do tem atem no de na ka wo ho uti kono Sammy kuro mu people edu kuro people when mu jubi said de aka mbo no wa kwase apa nyame anim no kuro ni MPP mabunu ma ya de twede ampo yankopon hia bia mo wo bia minim se o ma ga na ho do ntia yankopon hia mo na Agya Kwabena media chow because me hwɛ the way omafo ahia horo no a so far so good onya to football na mo share video ma kwa me despite and na father dex and second video we bi so on can sanctuary ni UTV and na media house no despite media on to on for anya sa de omo be hunu no first one ye dinka bo wura ho ema yenya 17 Agya minim de na ope pa mo chow. Now the next NPP national chairman Obano Obana near Denso. Kwame despite mun share video we mesai ni de na ho brashe. Mama Kwame despite second video bi. Na onto ne nkofo na for say the next NPP national chairman Obano. Se see ya na mo be mo dwuma de a and despite mun tensem pa o. Endru say yanko to about 2028 na despite osumu nwo. We are to football I dey cha Agya Kwabena kwa. We me fa to football. Na Agya Kwabena dey me sure say enya wo na abetete wo ma. Me gidie pa say enya wo na otete wo ma say wo na otete wo ma de a ena wo ma no say poison me kum nkura no firi wiase. Agya Kwabena akura bi o firi wasere mu aba say wo na otete wo de a e wo say kum wo mo na ehwe wo mo ase. Na mo gidie say enya wo na otete wo ma. It come me despite any media house or Ghana ha. Muntutu mo for MPP ho ya wa ban mu wa support party na ye ko mu hwemo a ya da ko opposition afa dia ni braba enti mo hwe ni ye kwa mi de sati triu UTV bo na mo yi manim asi ho na mo di MPP mo di nsafon e kire party no the next MPP national chairman Obano first one munya konya de tomo no munya MPP national chairman pa chaw de tosoi Agya Kwabena de afọ ni so de beto so miensan no nem prince so enye papa ma UTV and despite media nem prince so enye papa mo share video we ma kwa me despite and father dex second video we bi no nkan kire ne nkofo se o mo hwe MPP o mo hwe o mo yie e wo MPP ho ye no mo ni asem e mo nka party ho sem papa ye mpe sa ne person be kan mo asem party ho asem bone de baby en form ho mo hwe yie the next let me repeat it the next NPP national chairman na onam kwan so Obano UTV despite o ma mo kwan e mo ni nsam phone kira party ni sa ye bo wura ho mo nya dwudwagefo the next time we to so prensa no despite media do mi to be prase ni o ye nkrasefo ye bibie ye nkrasesem nko na ye na Agya Kwabena de hwe na tete obi o asase so na menye sure say tete obi o asase so enipa bi a wo tete ni bia wo say poison ni ku no totally like video when I share video we Emma Kwame despite ensan kabi Nyakopon shira MPP maburu aba support Kwame aba support Agya ametafe no Nyakopon shira mo mako na ekufo do Nyankopon na obo ho ban no ommom ho ban enfia pem ho mama mani agye but next time we dey enfia no nya biem ya go take action oh despite media Nyakopon shira mo onye mo kese na team bi for ne bae no ene ne enipa ni e pa achoma Agya Kwabena so Agya Kwabena o musire ye mfa nche bara se nipa fumu a ye mfa nche edu de mfa Agya Kwabena bo ne enche busiafo menuamo adua ba bani ayi mijina ha acho penti mijina ha Agya Kwabena nti na mijina ha ayi mesremo adawroma MPP communicated ne omo amu kasa ne ayi mesremo ebi betima ye mepa ebi betima ye minua ebi betima ye me wofafo minua mo wa blochire milinash sister Linda ayi Papa Gabriel munyina mebobodina ade abeche asa entu aba apa mijina ha mesremo
Agya Kwabena nti na megyina ha adawroma we di adawroma da blaka Agya Kwabena pamochew mesra mo momfa de bone nkyɛn wankasa yie antwa yie kra enso momfa nkyɛn no mame mesra mo momfa nkyɛn Agya Kwabena mame Agya Kwabena mesra wo papa ohene fa we tu ho fo wate fa tu ho fo papa no kwasem ni edu ba bi a momma no kore enya adwuma wate emnante no yedi watamu atende yedu bi pa hema homte enti na me be ka bi Agya ntuwa ba apa me so me be ka bi bia na Agya ya hwe mani ma enya fei na ye de ache me na Agya yetie masem wa mesraw ajoble mesramo ni ayi Agya Kwabena yesa musimu di akira mo be ya na abrafe mo be ni be 4 years mo fa nche no mesramo UTV for epamochew UTV for pamochew mo fa nche no wate Agya Kwabena me onye me busuani onye madam fu me ni ba bia wa hu enso mesre me pa achew mo fa nche Agya Kwabena wate entuwa ba apa me obi ani se me ya MPP ni mo fa nche no mesramo wate sister Millie afia so a mo nya mo fa nche no ma me wate mesramo adawroma Agya Kwabena meslo we ya make next time anu shawanu yie pa no wansa kwa cancer fufuro ene antuwa ba pa me megina mu ma ho nti meslo we die adawroma matie bia masri bia tendidie de anu oshipa odi ahinkan ohene ade uhuru unia na kasa kire unia kasa kire de nhuru no Agya Kwabena pa mo chewate meslo adablaka mo fa cheno me da masese mo dia che na mame wate ai na me nka ye nyina ayo so ohwe Agya Kwabena UTV Agya Kwabena ohwe na nimu pa ni video bi o enopa UTV fo post ya utiri se papa no wasu pa ye wasu ye na emebru no modi ne ho dwuma ankasa na sese ano emebru na aba no youth na amaba o Ghana de omu feri hwe omu hwe enti no sa wo be kan o masem a na wa hwe yie na wa very 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 careful because the way o ma ye Agya Kwabena no ano den na me hwe UTV fo ankasa nso mo nso no mo pere dodo nipa yi Ghana fo ato mo nkwala ye to mo no agunu so ahoro ne sei mosa abe posti ni video amosa posti ni video asa wasu ache bi wasu amana ni nyina ye ko bi a utimi se wadi areho ankasa wa hyede mo di areho enti ayesa na me kwa me gina kire na me hwe a asa UTV fo no mo ankasa kwa mo ogro no ho mo a oye mo work na kwa no mo ogro no ho because why say mo betimi abu posti video na ni nyina utimi se wasu saa amana ni nyina na masa amana close shot adai mo grow mu nipa no ho ana emom youth no de osram we de asibia ye nyina na ye support de o ye no nanso na asesisi ade ohia justice like mo fa ne born nche no esram pa youth no mo nya na kakra na asa papa no ne ho kra ye mobo o hwe se de ne current video mo de abeto na wasu saa ntino may you sure say we see a lesson into the moon fan channel. Na next time no say abai biba na say we in centroni na say went me ankasa aban fufuro bi so ba na wakwan watum ati say sa na youth ne ka no e no masem no de omu dibem enti no sa na me say we say kon because e sa na mo twa to ho ano ya no de mama enkwala na te ase say wo ye obi a enko ba bia ye do court kwa ibeja nti no saa na omo beye mo e wo Ghana ho nti wo be kan wanka ne ye dia on be ye especially that TikTok ya ye wosi o ma no ya papa nti se usuro ano ya na se wo be kwa kwhye dem osu dia e ma ha e metoto bibia ya mpia bia ma omo na omo be du hu few omo be horo ama wangu se omo horo Agya Kwabena kafra next time no na wakasa yie saban bi ba kasa ansana de foforo bi nso ba watimi akasa emebru no yesre mo fa nche no why ebuza fore misre madawruma eye muntwaso
Agya Kwabena ono ane kwasia na age ne dwan esense onim nyansa nti ana mudidi Akufo-Addo no ba wo ate wantimi anka bi na ene wodena no betu sasem ni a kire ne se wonye banyansafo nye badwemba na wadwene ana so wakase otu MPP mafo nti wahunu se ampa wagimi pi timsremo wanya hu so wagimi ne de momfa nche no mu ntwa so monka ho hwibiem na afin so se obi a obesoro se wo bekasa tie MPP no ne nyina yo apo iso ya kan bom ne so akasa atia no ne asoro atia no na mene hu se wo ya bola bi kura dey e de maye nti mesrem Agya Kwabena de wo jimi fo agya tum so wajimi o meka hwibiem nti saa na mesrem so no se mo meka ho hwibiem munyama no ni mu nipa ababa so oba bedi nsem hu bia no ne ye nyina ne aka bom ne ye kasa e de tia no ne aka ne pese ye kan akire ni bia ne aka akire no why me da mu nyina amase na me nka mu nyina amo Agya Kwabena kafra wate kafra onze de bia me de manka bi o misoro manka bi why manka bi omoye no manka bi na de bia onze yana me kasa we hypocrite me tai kasa we hypocrite pa because Akufo-Addo penso de bia na otena media so TV station ho na de bia na Akufo-Addo penso ana yese mi nkurasefo nsu nti na no kra me bisa asese ano nkurasefo no mesre meka wo munsu na ni ate ana wantie me yetufu bia na wantie ana asabio uja wadwene ofie de kwaje sika e de betena radio so e de beka ne o de obeka sabre na de e de ne say sa 8 years ni nyina no so no na wo the same media house e wo the same platform na de wo kan na nka obetimi aka e hono oda na wo na ne wada no wo yesa no wa de abroni kafra odi ahi ka mi chia wo kafra wate me de UTV ne ayifo de friends sa media house no esan chama general Kwame Sifa kan ne dankwaku ye bo anti me respect mo pa na enye Agya Kwabena mo de a kai me nka se mano se ntia mo da nanso obeye ne dey ade na si facha wo mo facha ye why facha ye se enkola ne timba mo ntene be ka se wonim nyansa kafra ebi so na de omo kan ye no kra na wahwe na waye hu bibi Ujavo we de mesre me MPP ni so we de meginem e wo se Agya Kwabena wa anya so mo fanche no why meze obi apostino na ko read comment na obi se no ho Akosua straight na ni fathers any o se straight say why me yan man be before ya pa mo che Agya Kwabena wan ka say meze sister Linda sorry dey cry na ya meze o se kwase ampe you ti se Sudan na na meze na Sudan na area abobi anase dia ne jelminti bida sister Linda asare owo Israel mesrel musi fire why the pacho what the me amunim se me MPP is ready ye jine mo Agya Kwabena mo fanche no why on kebie Sudan na pa ebezi ya wumi na minti bido oya life na oya nu onim no obi di ni picture beto na mi blame say di pa na odi Agya Kwabena picture o say Agya Kwabena no oni kwasi ampe ona ni Sammy Gyamfi ntwa picture kwasi ampe uti se Sudan na uti se Mascot is in and I was doing him chachina. Your pacho, move on, General, one yard, yeah. I am before I be doing your man or your brute. Ain't it say the Agya Kwabena born air channel, the other all free trend anymore. Now I was saying, we create a simono. Yet me now be a bookino. What I say? Yet me book will be. Ye mo be premium seats no, ye hot seats na de mo be. Na nipa me no currently no. Omo asabeti application, mo application, premium.
Professor Gyamfi Akosua TV 3 akọ kana adwa kire. So you see, they disassociate, not okay. What disassociate and reprimand? And reprimand. Okay, disassociate and reprimand because these are not. You see, these people they are not even fit to be members of any political party. Yeah. They are not fit to live in society. Yeah. They are not fit to be members or supporters of political party. They are a monumental embarrassment to the nation. And I'm saying in traditional times, they would have been banished. Okay? Democracy must protect itself. There is freedom of speech. But freedom of speech is not licentious for nonsensical talks, especially when all of us are grieving as a nation. That is not freedom of speech. Well, let me acknowledge the presence of Prof, for example. Thank you. Now, Akọ kana adwa kire boys no. What I say? Akọ kana adwa kire boys no. Na face no Akosua Sarpong UTV. Mine na, me say mine. Let woman na, she say Agya Kwabena UTV or ye ni show na ya na otene nchan pe no. Ye na otene nchan pe no. Ono so Edna no betumbi. Ye say afa tem amanfo di Agya Kwabena no. Ono e come say ordinary dey e beje. What I say obebi in place of Agya Kwabena. Wobe defend apake kana adwa Ghana for no. Omu ni akokoduro. Eja omu ni akokoduro. Omu ntimi mfa omu mfo nyini nto. Omu nyina ni akokoduro. Omu ntimi mfa omu mfo nyini nto. Anya wonko aye nyina na no Monday na me oni FM. Ya ye ka asem ya ye ka asem ya na ne edi ho nkomo. Obi be kiro ase adentina me wo hu se me kasa sa adentina me kasa sa. And I was like, really? Yes say na wo na wote ha. Da bia na me ka free sa asem we si ye. Me dwene ho say o ma no mo wo studio ha say kra mpa asabio asem ne for mo ho no. Say no mu si filie. Aya politics. Enti aya mo so mo hu yes ye nipa. Mudi atam e wo social media bule yesan mutimi buy e DM mu na mo transem chese mo de yenka obi asem na eno ana ma ka say mami wani adem pa o ampongo kura return mfui be ma kura hu so na wo ba besia obo ka yen say he maame kwabena oba ye study ara say oba fast study o asa me tete say lady be person booking for next week ono so ben papa no minim say no credit dia. I'm finding out from headquarters why. I'll get back to you guys. Open September slot. Sana me hunu. Akosua Sarpong UTV. Agya Kwabena what the man real or kan ho ba. Ontimi nkan gese but o person de ho ba. O person o just September slot sana me hunu. Tumo hu yenso ye nipa. Mudi atam e wo social media bule yesan mutimi buy e DM mu na mo transem chese mo de yenka obi asem aban wo so a aban yenka na asem yenka aban asem Akosua open September slot na open so book you September slot oh sha Agya Kwabena the run with the no fatu for at send your to our cafe sister Mama nka sam binchro yenko ni bebro ya peke 1 point no mu gina so kwaku menu omu kone na nko a onu egira wa oso hwe me amena ye left Agya Kwabena na said you see 2 hours ka say there Akosua Sarpong obe say eyi Agya Kwabena flow ni e do ba ho Akosua Sarpong obe say eyi Agya Kwabena flow ho ni e do ba ho UTV ahun aye femponi na wo dia ahun so wan kan wanu antumo na wo ye ho gogwa ahun ene video bi ameba be ya ama ho no
anhwa nyame adoma ochina wuntumi nkwa adwuma ka wanu tum wo ka wanu tum ewo ho enya na muti UTV sata ma ye beto aba no enya na muti UTV say yewra Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oni credibility bia no enya na mkan ye Agya Kwabena ye di tru se kwa adobi ogina na no keka mo asem why no wo UTV nyansani be no wo UTV a wotimi ka kire se agade ye wo ye ni jai anta su kokko no ebi wo bia no mo Akosua Sarpong anta su kokko ebi wo bia no mo na just mono konso no manya hu a mote ana mokasa eko ba TikTok wo ya yanso ye kasa eko yi de ene Akosua Sarpong so won pen ye na on pen toto enti next week ebesi nu de me ye sure say kia ne ke Mama Kwabena Akosua Sarpong UTV odno ho ba bete as opesi e booking no called application a premium come here house ya ba with vim na application a premium when there you better tua ho ka week ni from Monday to any na betua ho ka da bia $1 billion e betua there booking no booking week no ama no obia enka ho ubetu a kire wadwene ama me e wa conversation etuma na maba mu ya bu munya abotre yesanya no that person dey go twa week no Akosua Sarpong wodno ho aba obe booking that's what application aba masensan yase ya booking no eti next week there mo better ho asem aha yi Penyah media agra